आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुओइब पाव केंद्र की सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हाइरी नीति आयोग अवांग नोंपोक भारत तोंगान तोंगान चाखोट थौरांगी थबक कया पाइखटले मणिपुर ngarang कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय मंगा थेंगनखी राज्य सिदा हुजिक एक्टिव केस 53 लेरी बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हाइरी नरेंद्र मोदी की शासन मखादा अवांग नोंपोक लमदमदा शांति रक्षा की फिबम फगटले अमसुंग सरकारना साना खोनाबा अमसुंग मसिगा मरी लेनबा हिरम कया स्कूल की करिकुलमदा यावहनबा होनरी केंद्र की सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा नीति आयोग अवांग नोंपोक भारत तोंगान तोंगान चाखोट थौरांगी थबक कया पाइखटले केंद्र हक्सेल शिक्षा की लमदा चाखोटहनबा होनबदा मंजिल थाबा मिटयेंग थमली डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ngarang एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की मखादा चांदेल जिला पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंग अदु येंगसिनखिबगा लोइनाना डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंगा चाखोट थौरांगी मतंगदा वा खनखी चांदेल की डेप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस कॉम्प्लेक्स पांगथोकिबा मिफम अदुदा मंत्रीना जिला अदुदा तोंगान तोंगानबा विभाग सिंगना पाइखलिबा स्कीम अमदी प्रोजेक्ट सिंग की मतंगदा कुपना थिगतखिबगा लोइनाना प्रोग्राम सिंग अदु माइपाकना चना नबसु खंगनखी जिला अदुदा पाइखलिबा तोंगान तोंगान चाखोट थौरांगी थबक सिंग येंगसिनबा डेडिकेटेड टीम अम सेमनबसु महाकना हाइखी तुंगदा डॉक्टर वीरेंद्र कुमारना चांदेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चतुना डॉक्टर सिंह हेल्थ केयर वर्कर सिंह अमदी अतई मियोय कयागा वारी सानखी अमसुंग हॉस्पिटल अदुगी तोंगान तोंगानबा फैसिलिटी सिंग येंगसिनखी मंत्री मथौ निंथिना तौबगीदमक हॉस्पिटल अदुगी स्टाफ सिंगबु थागतपा फोंदोकपगा लोइनाना मियामगी सेवा निंथिना तौनबा पाउताक पीखी मंत्री लम्फौ पासना खुल अमदी अतई खुलदसु चतुना सरकारना जल जीवन मिशन की मखादा पाइखलिबा थबकसिंग येंगसिनखी अमदी खुंजासिंगा वारी सानखी मणिपुर ngarang कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय मंगा थेंगनखी हारिबा मतम असिदा कोविड के अनाबा मियोय 13 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनाना राज्य सिदा हुजिक एक्टिव केस की मसिंग 53 लेरी राज्य की हक्सेल विभाग ngarang नुमिदांग वारम थोकपा चेरोल अमदा हाई ngarang कोविड के सैंपल चामरी हुमरी टेस्ट तौबदा मियोय मंगा अदु पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबनी मसि थारगा हुजिक फावदा राज्य असिदा कोविड पॉजिटिव ओइखिबा अपुनबा मसिंग लाख अमली सिंग 53 चाटुक मरफुनिथोय सूरे पॉजिटिव ओइखिबगी चांग चादा अमदस्मिक अमा ओइखी हौजिक फावदा लाइचत असिदगी पुना मियोय लिसिंग अनि चामनी फुतरे लेखिद्रे ताबिरिबा पाव असि आकाशवाणी इम्फालदगिनी बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हाइरी नरेंद्र मोदी की लेंगाक शासन मखादा अवांग नोंपोक लमदमदा शांति रक्षा की फिबम मपुंग फाना फगटले गुवाहाटी ngarang दल की कार्यकर्ता सिंगी मिफम अमदा वांगांगबदा श्री नड्डाना हाई नरेंद्र मोदी की मतमदा लमदम असिदा तुंग कोइबा शांति पुरकनबगीदमक लालहौलुप कयागा शांति की वारी सानरे महाकना हाई बीजेपी के शासन मखादा अवांग नोंपोक लमदमदा लंबी थोंगी फिबम निंथिना फगट अनबा ngamle अवांग नोंपोक लमदमदा मायोकनरिबा ngamखैगी वाफम असिसु यानबा पुरकलगनी हाइबगी थाजबसु महाकना फोंदोखी श्री नड्डाना गुवाहाटी की उजन बाजारदा दल की अवांग नोंपोक लमदम की ऑफिस पद्मा भवन सु संगाखी महाकना अवांग नोंपोक लमदम की बीजेपी ना शासन तौबा राज्य सिंगी मुख्यमंत्री सिंह अमदी स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सिंगसु मिफम पांगथोखी जेपी नड्डाना हाई त्रिपुरादा राजनीति की ओइबा हिंसा के थौदोकसिंग थोकपा लेपखरे अगरतला ngarang पौमीसिंग वांगांगबदा श्री नड्डाना हाई त्रिपुरा सरकारना नुपीदा हेना शक्ति पीनबा थौरांग ओइना सरकार असिदा नुपी की सीट चादा 53 खाकली अमसुंग सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग चाखोट हन्नबा अखन्नबा मिटयेंग थमली श्री नड्डाना हाई मालेमगे अतई लेबाक सिंगा पोचै पुथोक पुसिन तौनबगीदमा त्रिपुरा असि गेटवे अमा ओइरकली
Sarkarna sana khonaba amasung asiga mari lainaba hiram kaya school gi curriculum da yawhanaba honari National Sports Day ga mari lainana ngarang sanaroi sing amasung fitness icon singa wari sanabada Kendra gi Shiksha Mantri Sri Dharmendra Pradhana hai Kendrana sana khonaba amasung lam asida haithoi singtoibe singbu yokhatnaba honari Sri Pradhana hai National Education Policy lising ani kun asida sana khonaba bu curriculum gi saruk ama ohenaba amasung mahima sing tambaga sana khonaba puna chatminaba wafam sing yauri Thauramdu da wangang laduna Kendra gi Sports Mantri Sri Anurag Thakurna hai Pradhan Mantri Narendra Modi gi wakhalon gi matung ina laibak asibu sana khonaba gi hap ama ohenba amasung sport gi super power ama ohenaba honaba gi matam oire Assam Police na ngarang Raija adugi Barpeta Jilla gi Sorbhok area dagi mioi ani jihadi gi thabak thauram sing amari leinana phare Police ki pauna hai pharaba mioi ani adu terrorist Ansarul Banga team gi thabak toba mioi singni makhoi dagi sasinaba che changkaya marum phagatle makhoi ani gi manungda amadi Lanai Madrasa amada oja oibani Thaudok adugi tungda Barpeta District Administration na Jilla aduda ain kaina saba madrasa ama thugai khre Bharat na ningkha tamlak pachai hi humphura manga surakbaga mari lainana Border Security Force BSF ki tongan mafam singda ben display toba Border Guard Bangladesh ki mioi singa volleyball football match na singba sanaba cycle rally photo exhibition amasung kala sanskriti ki thauram sing lisingani kuni thoigi July thadagi December phawa tongan ba thaurang kaya silli Shillong dangarang pangthokba curtain raiser gi thauramda Inspector General BSF Meghalaya Frontier Indrajit Ranana hai laibak asida tongan ba nat chatnabi kala sanskriti amasung dharma leijarabasu laibake apunba saktam gi matangda miyambu bhapta hannabagi pandamda motorcycle rally amasu pangthokki Kendra gi Shiksha Mantri Dharmendra Pradhana hairi lairaba kokhanabagi maru obe pambaidi shiksha pibani mahangna hai anoba education policy asida mamalolda takwi tambibagi thongda ahenba miteng thamli masina tribal angang singbu wakhal chumna khanba hayanbaga loinana primary gi thakta mahima sing tambibada hena khudung chahallagani Sri Pradhana hai Scheduled tribes singda hena sakti biba haibasi makhoigi mamalon chawhat hanbaga mari leinei Laibak asida hojik phawada COVID ki vaccine dose koti chani taran thoi lak tara tarit ki mathakta kapkhre Haksel Mantralay ki pauna hai ngarang khakta da mioi lak kuntaruk lising kuntra taru ena kapkhi haukiba pung kun marida laina sina naramba mioi lising kuntaruk ena naba phakhibaga loinana naba phabagi chang chada marphudrani pandasmi taruk yaure laina sidagi hojik phawada punna mioi koti kuntrani pan hena naba phakre haukiba pung kun marida laina asina nauna naba mioi lising manga hena thengnakhi laibak asida hojik COVID ki active case lising marphumari chamapan kuntramathoi leiri Pakistan ki climate change mantri Seri Rehman hairi Pakistan ki apun balam ki saruk ahum thopagi ama ising ichaw ki awaba mayoknari handaki ising ichaw si haukiba chahi tarada khwaidagi tamthiba ichawni haina palladuna mantrina hai ising sing asi chi thokhinaba akang balam leitre Laibak adugi awang thaba sarukta turel kaya imai pathokpaga loinana atai mafam singa phaunadana leire masina mi sibagi masing hengalakpa yari malengbi laibak singda ichaw asigidamak mating pibinaba mantrina apil tauri sarkar gi pawgi matung ina hujik phawada ichaw asina mioi million kunthau humdoirom awa na nanghankhre aduga mioi ising ama henbana sikre khanghaudana thokiba ichaw aduna lambi yum mahim marong kaya amang ata thokankre Pakistan ki ichaw aduna laibak aduda tholiba amang ata sing adugidamak Pradhan Mantri Narendra Modi na nungaitaba phungdokhi aroibada maruiba paw amo hanna Kendra gi Social Justice amasung Empowerment Mantri Dr. Birendra Kumar na hairi Niti Ayog na awang nokpok Bharata tongan ba chawkhat thawangi thabak kaya paikhatle
Manipur ngarang COVID positive oiba mioi manga thingnaki raja sida hujik active case yankai taruk lairi. BJP ki National President JP Nadana hairi Narendra Modi ki sasan makhada awang nongpok lamdamda santi raksagi phibam phaгаtle amasung sarkarna sana khonaba amasung masiga mari lainaba hiram kaya school ki curriculum da yawhannaba honari pauloi jare.